Danas se većina populacije nepravilno hrani. Ljudi uglavnom uzimaju po 2 obroka i to u nepravilnim vremenskim razmacima. Jedu ono što stignu i ne vode računa o količini i kvalitetu uzete hrane. Zato imamo sve više ljudi sa viškom kilograma, kaže doktorka Danijela Karamarković, internista specijalista za ishranu u specijalnoj bolnici Merkur. Problemi sa organima za varenje su sa pojavom tog savremenog stila života i načina ishrane i smanjene fizičke aktivnosti sve češći simptomi u opštoj populaciji, bez obzira da li se radi o nekom ranom adolescentnom periodu ili o odrasloj populaciji. Naravno, češće je kod odraslih, ali nije zaobišla ni decu čak i najranijeg životne dobi. Često želudačna kiselina može oštetiti sluzokožu jednjaka i tako dovodi do osjećaja gorušice. Kiselina i gorušica su simptomi koje traju prvo povremeno, kratkotrajno, ne smatramo da treba da pridobijemo neku veliku pažnju, neko veliko ispitivanje. Međutim, kada se radi o stalnom osjećaju kiseline, gorušice, te nelagodnosti iza grudnog koša, koja nekad može da bude i bol iza grudnog koša, da imitira čak i srčane smetnje, pa jedino kad uradimo EKG možemo da vidimo da li se radi o srčanim tegobama ili o jednom refluksu, jeste u stvari i refluksna bolest. To znači da se želudačni sadržaj vraća u jednjak i izaziva bolnost sluzokože jer kiselini nije mesto u jednjaku. To je ili sfinkter je popustio, znači mesto gde se spaja jednjak sa želucem i vrlo je čest u opštoj populaciji, zato što se sve više neredovno jede. Pre svega, higijensko-dijetetski režim je na prvom mestu, kao lek tu dolazi u obzir, to znači neredovno se jede se začinjena hrana, brza hrana. Ono isto što je i brzina, odnosno vreme uzimanja obroka, vrlo često sve kraće su pauze i ljudi sve brže jedu. Doktorka Danijela Karamarković naglašava da gojaznost nije samo estetski problem, već je ozbiljna bolest i ima svoju šifru bolesti u međunarodnoj klasifikaciji. Kada je ishrana u pitanju, tu uglavnom savetujemo da se isključe sva vruća testa, pre svega različite pekare, začinjeno, ljuto, vrelo, ledeno, znači ti jaki ukusi hrane da se izbace i da se uredove obroci. Prosto da se čoveku obroči, da ima 3 obroka, da ti obroci budu u nekom pravilnom vremenskom razmaku, da se posveti pažnja i malo šetnji, fizičkoj aktivnosti, da se ljudi imaju dovoljno vremena da se ispavaju, da se psihički odmore. Iz Merkura kažu da nije dovoljno samo doći u banju, već koristiti banjske pogodnosti, ali pre svega koristiti savete zdravstvenog osoblja specijalne bolnice.